نداء الإسلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah mga palanggungan haagama Islam. Ibu da amuin yan kamu bihayaun di majaga long ta live stream atau akan kakitaan live ha Facebook. Iwan na si mga sila kataw manghuran atiranan tarbilang sin Thunder Bravo. Amunyan sila kataw manghuran di magbati laol si madyaga sarta imaatod ti matayng hog sin programa sin Al-Hijra Station diha ni Daud Islam. Amuin matilusa sila alhamdulillah ing kataw manghuran din naman hakapupuan sampai pamagrimbarimbahan sa suko sinamuin abutan sin long ta suara sin kami tumaytay riha Al-Hijra Station maun papamayway sin kamo salam dua salam kasila sa sin kami mong kaniukatan murah-murahan mangmayan kita niyo sin Allahu Ta'ala pasuron palong rahmat iwan ulong niya sarta taufikan kita niyo sin Tuhan Rabbul Alamin amuin makahinang sin parkala hikasong sin rida iwan ulong niya kato niyo katan. Mga katawtay manghuran haagama Islam, itukbal na tuin sa sanglitan pupudjihan pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin Tuhan naghidayat kato niyo paagama ini amin agama sampurna naug ning hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtumon na to, di sa kita niyo ini makalamod. Deng mga tao kahidayatan, bang intuhan na to Rabbul Alamin, wala ng hidayat kato niyo. Alhamdulillah, nakasud kita niyo, nag-agama ini, deng hapang hidayat, pamando, pangambiti, sin Allahu Ta'ala, kato niyo katan. Amin mapatut. Pagsarang sukulan sing kita niyo katan. Karna ini paksa dakula. Jajakpatan dakula sin tiap-tiap siulakan in amuin. Kataufikan siya sin Allahu Ta'ala. Salta kahidayatan siya. Mag-agama paagama sampurna amunin agama naugdeng hadarat sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Salta mga katautay manghuran haagama Islam in Tuhan na to Rabbul Alamin siya in Tuhan na nampurna isin pag-agama sing kita niyo. Demikian siukup niya kato niyo in ni'mat niya. Katan sing ginis babarapa kagunan sing kita niyo in ini iyanug hara na sin Allahu Ta'ala kato niyo katan. Sarta labiluwa deng mga pagsarang sukulan patuhan Rabbul Alamin in karidaan na sin Allahu Ta'ala kato niyo katan. In agama Islam, napi niya amo na in pag-agamahan sin tiap-tiap hang katao, deng kato niyo. Amo ini mga palanggungan ha agama Islam kabalikan ko. Indeng ha mga sa lagu-lago tuod pagsarang sukulan, sin ako iwan sin kamo. In yari kita niyo alhamdulillah halikusan sin agama sin Tuhan Rabbul Alamin. Agama amu insyabut sin Allahu Ta'ala haparman niya inna ad-dina indallahi al-Islam. Sabun nato din agama
hadarat sin Tuhan Rabbul Alamin amuna in agama Islam pag-aagamahan sin kita niyo. Amo ini mga katawtay manghuran, palanggungan, kanungnungan sin kami. In laong taagama tatay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon na ruwayong agama, hadarat sin Tuhan Rabbul Alamin, tay maun niya, doay ng agama ini. Hangkan na, kaambok ayat na sabot sin Tuhan Rabbul Alamin, ha Quran mahamul liya, in ari niya, wa may yabtaghi ghayral islami dinan falay yuqbala min wa huwa fil akhirah minal khasirin. Parman sin Tuhan Rabbul Alamin magkulang maglawi bangta hisalin pabahasata lang sin Tuhan Rabbul Alamin isyusyo imagmuhot lumawag agama pag-agamahan niya dukain ding agama Islam falay yuqbala min tanto tuod lang sin Allahu Ta'ala di tay maun sin Allahu Ta'ala kanya in agama pag-agamahan niya yan. In maksud dito hadto bangkaw miyuhot limawag agama pag-agamahan mo duwaing ding agama Islam amo in piyana og sin Allahu Ta'ala pakanabinabihan pakarasul-rasulan labi luwahay na pusan rasul nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagnuhot ka rugaing agama dukay ning agama ini falay yuqbala min tanto tuod lang sin Allah di niya tay maon hatao nag-agama agama yan. Sarta lang sin Tuhan Rabbul Alamin paggari tay maonin agama pag-agamahan niya yan wa huwa fil akhirati minal khasirin in siya dumagpak paadlaw akhirat in siya lamud ding ha mga tao lugi lusong hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Matarang mga katawtay manghuran ha agama Islam in bayta di ha ini sin Tuhan nato Rabbul Alamin sin amura in agama Islam in agama tatay maun niya sarta bang kita mabaya sumanyang di namayan hadunya labi luwa sumanyang kaadlaw akhirat na ayaw kamuklas panggayunggong kau haamuin agama kasabunalan agama piyang hindo sin karasul-rasulan sin kanabinabihan na ugdayng hadarat sin Allahu Ta'ala amunain agama Islam. Karena mga katawtay manghuran ha agama Islam hangkan nalong ko kaina in ini sa lagu-lagu tod pagsarang sukulan. Sintiap-tiap hang katawring kato niyo, amuin nyari kita niyo yayaon, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Yari kita niyo, halaw man sin agama ini. Nang gagayunggong, nagparag busin agama ini, dahil naman, laong ta kakahinang ta, labiluwa hapangatayan ta, iban hakignot kuhibalta, amuin, napatut parang buson na to in panghindo sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena wayron da katinggihan mga katotay mo na agama Islam sin tiap-tiap siulakan. Wayron katinggihan sin tiap-tiap hang katawring kato niyo. Malaingkan mang kita mabaya tumaas in darajat ta. Aun katinggihan tarihadun niya labi luwahan lo kana. Amo na in subay ko manggayunggong mag-agama haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin agama Islam hangkan na bang niyo katumtuman in dahing hamakabtangan ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu hawak to buhay pa siya kaya pamung niya sabab na compare niya lang simbahasa nabanding niya in hal niya, hal wala pa siya halikusan singka Islam, iban sinamuin na hal, yaon na siya agama Islam. Kaya na naman niya in katinggihan, in karayawan, bang mamagkaon, kaya na naman niya in lanab, limu, iban sarap sin kakaon.
hawak to siya yaon na halawman sin agama Islam, nagtutuhan patuhan da bula alamin, kimakahaga da katunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai nakapamung in Amirul Mu'minin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu inari niya, nahnu kaumun a'adzanallahu bil Islam. Kami na inilaw na in mga manusia, in mga kauman, dihilan katinggihan sin Allah Ta'ala. Tiyaas sin Allah Ta'ala in darajat na mo bil Islam, sabab sin agama Islam, piyag-agamahan na mo. Amuyad to invita Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Inari niya, kabalikan ko, kami na mga manusia, iangkat sin Allah Ta'ala in darajat na mo. Bukon ba't unuwang uno? Bukon pasal sin bangsa na mo? Bukon pasal sin isog na mo? Bukon pasal sin family na mo, sin pangkatan na mo? Sa iangkat sin Allah Ta'ala in pagkatao na mo, pasal sin agama Islam, piyag-agamahan na mo. Amuyad to mga katautay manghuran ha agama Islam. Imbayta Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sampain ari niya, mahmab tagayna al-izzata ghayraha azallana Allah. Hatatkala law na magmuhot kita niyo, atau magmuhot kami, lumawag katinggihan, dugaing deng haagama Islam, mahinang sababan hikatasin darajat na mo, bang kami magmuhot pa, atawa kita niyo magmuhot parugaing hasupaya kita dihilan katinggihan, dugaing deng haagama Islam, azallan Allah, hirusdos na kita sin Allahu subhanahu wa ta'ala. So amuyad to mga katautay manghuran, in sa lingkat-lingkat kabtangan, si Amirul Mu'minin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, biyayta niya kato niyo, bat in katinggihan mga palangon ha agama Islam, madawhat sin ako iwan sin kamo. Karna ini sambat sin bahasa tested na, kaya na naman na sin mga kasahabatan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuin kamakulangan sin kita niyo hapag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta nakauna rin kato niyo nagtatbiq, nagparagbo sin panghindo sin agama Islam. Kaya na naman nila hakabuhi nila, inlingkat sin agama piyag-agamahan nila. Na-compare nila, in kahalan nila. Hawak to wala pa sila halikusan sin ka-Islam. Bidda, in kahalan nila. Hawak to isabin sila yaon na halawman sin agama Islam, nagparagbo sin panghindo sin Allah Ta'ala, piyasampay sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So wayroon na mga katautay manghuran, kanungnungan, kalasahan sin kami, katinggihan, amuin mahinang sabawan, ikatinggi, ikataas, sin darajat sin kita niyo, malingkan, amura in suway kita niyo, mamaugbog, haagama kasabunalan, agama naog deng hadarat sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amura yan mga katautay manghuran haagama Islam. Kabalikan ko bang kita mabaya, sin dumayaw in pagkatao ta, dumayaw in kahalan ta, suwayra in kita niyo mamaugbog, sin pamaugbog na kaamo, sin pamaugbog gawgot, ha daakan sin Allahu Ta'ala amunain pamando sin agama Islam, piyag-agamahan sin kita niyo. Amo yan mga katautay manghuran ha agama Islam, inbayta kato niyo, sin mga sila nakauna rin kato niyo hapag-agama. Manjari mga palangwan ha agama Islam, way rapat in suwayra tuod kita niyo mamaugbog sin agama ini. Sin pamaugbog gawgot, bukon pag ula-ula, bukon pag langog-langog.
Dahil mga hakikat makna sin pagtagon Islam, amo insuway dumagmos sa kakahinang singkitan niyo. Sabab na mataod din kato niyo, naggulal na hadya Muslim, naggulal na gaagama Islam, sumagawaing kakahinang, dahil naman hapagkabtang nila, hapanamong-tamong sin sila, akigdot kuhiwal sin sila, mayo na, wayroon na kawakan doon kanila, ataw kakitaan doon kanila, in sampurna pamando sin agama Islam. Hangkan na mga katawtay manghuran, kaunahan na tutudhatihon marayaw pahamon, in hakikat kasabunalan sin agama ini. Biyayta sin mga ulama o tawhid, in Islam pagyanon lang na amuin pag-agamahanta, in hakikat niya, al-istislamu lillahi bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahli. In agama Islam, hasupaya dumagbos doon kayo in kamattanan hakikat sin Islam, suwaylong sin mga ulama at tawhid, dumagbos in makna niya ini. In makna kamaksuran sin agama Islam, al-istislamu lillahi bit-tawhid, in pagmalilla, pag-surrender, patuhan Rabbul Alamin, labay rin hapagtawhid panunggalisin pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunggalon mo intuhan Rabbul Alamin pagtag-iponan, magmalilla kau hauno-uno syara, hukuman, aturan, biyutang limpal sin Allahu Ta'ala haagama pag-agamahan mo. Amuyad to in makna panagnaan sin agama Islam, bat na to kaingatan paragboson hakakahinang sin kita niyo. Hasupaya di dumagbos in kita niyo, naggulal na hadya Muslim, naggulal na hadya nag-agama Islam, sa in hakikat niya, in kasawunalan niya, wala ka tuy halikusan sing ka-Islam. Arakala, claim mo hadya in ikaw Muslim, sa hakamat-tanan in ikaw tuan, bang mayan kau hidayatan sin Allahu Ta'ala, wala kau nakalamod, hajumlahan sin mga sila Muslim sa bunal pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karna wala di maragbos doon kayo mo in panghindo, kamattanan, sin makna, sin Islam, piag-aagamahan mo. So, kabalikan ko, al-istislamu lillahu bit-tawhid. Suway siya magmalilla, in tiap-tiap siulangan, patuhan Rabbul Alamin, labay rin kapag-tawhid. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah, sarta mangagad kaniya, labay rin kapag-ta'at, pangagad, hauno-uno na pardaakan sintuhan Rabbul Alamin. Amo yan, inding ha mga hakikat, mga tayo manguda agama Islam. Sinagama pag-agamahan na to, wal bara'atu minasyirki wa ahli, sarta suway lapason na to, ingin hawawaran na to, dahil hainang kasyirikan, lapason na to, ingin hawawaran na to, di tumaod himinang sin parkala, kakahinang sin mga tao nagsisirik patuhan Rabbul Alamin. Amo yan mga katawtay manghuran haagama Islam, in kamattanan sin agama pag-agamahan na to, bang into na sabot ini rimagbos na ginhawawaran sin kita niyo, tanto na sadya yan nakawhalikusan sin ka-Islam, tanto na sadya ikaw na inmattan Muslim pahadarat sin Allahu Ta'ala, amo in sabot sin Tuhan Rabbul Alamin, wayroon tay maun niya agama rugaing malengkan amunin agama Islam, sarta ikaw na yan in mga manusya, lamod ding ha mga manusya, timarang in ka-Islam doon kaniya, apabila mo na agad di magbos hagin hawawaran mo, in hakikat makna sin Islam na sabot tatukain. Amoyad to mga katawtay manghuran,
sin kami haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suway tuod paragbuson na to agin hawawaran na to. Hapanamong tamong sin kita niyo. Hapag himumungan hilalaungan sin kita niyo. Labi luwa hakignot ko hiwal. Dumagmus in ka Islam doon agin hawawaran sin kita niyo. Karna amo yan in kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya sin pagparagbos sin mga sila. Kamagulangan haagama. Amo na in kasahabatan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karna sila yadto in sarayaw-rayaw manusia. Sarayaw-rayaw patahunan. Amoy nagtatbik, nagparagbos. Sin panghindo, sin agama Islam. Amoy in mapatot, upihan, singuran. Sin tiap-tiap hang katawreng kato niyo. Karna mga kataw tayo mo oran ha agama Islam, ingaton sin kita niyo. In agama ini, agama sampurna. Agama sukup-sukupan in panghindo halawman niya. Amoy in suway na to itikaron, kahagaron. Itayim buko hapangatayan. Sinin agama, piag-agamahan na to ini. Bukun agama bat laong ta kagunahan ta maningod-singod. Kagunahan ta kanapan. Kagunahan ta lamuran sin hawa nafsu atau pikiran sin kita. Bukon in agama ini sukup-sukupan in panghindo niya. Sukup-sukupan in syara niya. In ini biyaktol sin Allah Ta'ala. Piya sampai sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabalikan ko di nakagunahan maningod-singod hakakahinang sin kaibanan agama. Di nakagunahan ta umupi hakakinang sin mga sila. Tabiya yaon amuin wala nila kikila in Tuhan Rabbul Alamin bilang tagpapanjarihan kanila. Wala nila kikila in agama sin Tuhan Rabbul Alamin. Amuin piyanaog niya pamakarasulan. Pamakanabi-nabihan, labi luwa piyanaog niya mon pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabin agama Islam, katawtay manguran ha agama, biyayta na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sukup na, jukup na impang hindo halawman niya, al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'amati, wa raditu lakumul islam dinan. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, in adlaw ini lang sin Tuhan Rabbul Alamin, siyampurna kunakan niyo, in agaman niyo, sarta jukup kunamon kanyo, in ni'mat ko, sarta napi kunakan niyo, in agama Islam, amo na in pag-agamahan niyo. Sumatarang mga tao tayo mga agama Islam, in agama nato, agama sampurna, agama sukup-sukupan in panghindo, di ta nakagunahan maningod-singod dahay ng si mga satro, atawan kafir, atawakan mga sila amuin nag-aagama, doa ining haagama ini. Nga sa mabiyad to, piyang langan hatiap-tiap hang katawring kato niyo. Bilang hukum haram, hatiap-tiap naggugulal Muslim patuhan Rabbul Alamin. In maningod-singod siya hakakahinang sin mga kuffar, in maningod-singod sila hakakahinang pangaddatan tartanto habang sila amuin manusia kauman bukon nag-aagama haagama Islam. Karna ini hiyukum haram sin agama nato. Piyanglangan sin Allah Ta'ala. Piyanglangan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In maningod singudahinang sin mga sila amuin wala nagtutuhan pa Allah Ta'ala, wala nag-aagama Islam. Amo ini mga palagon haagama Islam, hindi kawayaan sin agama na to. Hakato niyo katan, hatat kala ingkitan niyo, kaya kahagad na to, batin agama na to, sukup-sukupan, na di na to kagunahan, maningod-singod dahinang sin mga sila, laong ta mga sila, amuin, wala, kimakahagada katunggal sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Karena apabila kau naningod singudahinang nila,
Manunjo kisin ikaw, biya da ko imian, kagunahanin aga makanapan, atawakan biya da ko imianin aga matabukon sukup. Karena kaunahan mo pa, maningod-singod hay ng sindo ka ing agama. Na mga katawtay mga na agama Islam, matarang in ayat na bangkil na basta singkita ni hay doon, habayta sin Allahu Ta'ala, sin in agama ini, jukop niya nakato niyo in panghindo halawman niya, daing naman haaturan sin pag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mabut na papangaddatan kakahinang pagdunya, labilo pag-akhirat, sukup-sukupan na in agama, in panghindo, biyutang sin Allahu Ta'ala, piyasampay kato sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hangkan na hamasasin kasahabatan, aunding ha mga Yahud, simuog kan Salman, radiyallahu anhu, ang bukday ha mga sahaba, si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in ari sinabuk Yahudi yaon, laong niya, laqad allamakum nabiyukum sallallahu alaihi wasallam kulla shay'in hatta al-khira'a. In maksud singkab tangan niya ambok Yahudi imanok kan Salman radhiyallahu anhu, in arin niya tantutuod lang na hindo na kanyo sin nabi niyo in kataan sin uno-uno manahot maaslag sampay lang na sin tabyayaon pagjamban, sakop sin panghindo sin agaman niyo. Faqala ajal, law ni Salman radhiyallahu anhu, law nahuon, hindo na kamo sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkatan aturan sin pag-agama, sampay lang na sin pagjamban, tabiyaon pagbugit sin najis, iniyan kaya hindo kamo sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampay biyaitaan niya lang niya nahana an nastakbil al-qiblata bighaitin aw bawlin. Intanda niya lang na liangan kami. Liangan kamo sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inbang kami mangjamban, yang langan niya in umalup kami pakiblat ay roon na hapagjamban laong ta hapag intaw atawakan pag-ihi. Liangan niya kami, in ayaw kami umalup harap pakiblat hapag intaw iwan sin pag-ihi. Damikyan liangan niya kami laong na magpaupo amuin usalon na mo in 5 na mo tuo hapag hugas pagpaupo. Inyad tupyang langan kamo long na sinabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihayan in kasukop sin agama nato mga katote mura na agama Islam, sampay sin Yahud na ajaib sila sin lingkat sin agama ini. Sabmayta bukon hadja tungod pagtag-ipon pa Allahu Ta'ala, bukon hadja tungod pagaturan pagsambahayang, pagpuasa, pagzakat, iba na sin kaibanan ibadat, amuin syara sin Allahu Ta'ala, sampay sin pangaddatan aturan, ininikatan, biyawantangan sin sara, bibutangan aturan kato sin agama Islam, manunjoki sin kasukup, iba sin kasampul na sin agama, piyaga agamahan sin katanyo. Nga sabiat to mga palangwan ha agama Islam. Pagkain agama tajukup na, di ta nakagunahan maningod-singod, ahinang sin mga Yahudi, hainang sin mga Nasarani, hainang sin mga sila kuffar, karna inipyang langan kato sin agama Islam maningod-singod, hahinang sin sila, doon nakahapag-agama nila, mabut papangaddatan, mabut paamuin kavyaksahan sin sila, amuin tartanto kanila, way panglamod-lamod sin kita, liangan kita sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam in maningod-singod, hakakahinang nila, sampay piyatarang kato sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya Baitah Ibn Umar radhiyallahu anhuma, in aginiya man tashabbaha biqaumin
Fahuwa minhum, kabtangan si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isyusyulong na imaningod singod. Hahinang sin kauman, fahuwa minhum, tantulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyayan, lamod lapay na sila, dahing mga tao, singuran nila. Amuyadto in kangian, mga katautay manghuran, sin paningod singod, hahinang sin mga sila doon agama, doon nakatarvilang atawakan lamod, dahing hakakahinang tungod pag-agama nila, mabut papangaddatan nila, mabut pagkabyaksahan, kakahinang sin sila, bukon pag-agama sa amuin pangaddatan, kabyaksahan tartanto hihinang nila, suko nila, inyadto di kakunahan maningod singod intiap-tiap hang katawring kato ni nama ko Muslim, karna inyadto hukum hiram kato sin agama Islam, maningod singod kanila, sampay law sin Nabi in maningod singod kanila, kakahinang nila, na lamod lapay nakaw deng kanila, bima na matarbilang nakaw ring kanila. Amuyad to in kangian, mga katautay manghuran agama Islam, sin kakahinang ini. Hangkan na, suway tuod ini ingaton, pahamon sin tiap-tiap hang kataw ring kato niyo. Sindi makajari, at tiap-tiap Muslim maningod singod kakahinang nila. Umanib kita niyo mga palangwan ha agama Islam, bukun ini parkala sibi-sibi. Bukun parkala ini batlong tamagaan, sa masabihaw ni niway na bihayaan gaan, hapangatod sin nagugwalan Muslim, labi luwa ha mga sila tabiya yaon, amuin dagbos biya, liberated na sila, atawakan law na educated na sila hapangatod nila, magaan na hapangatod nila in pamando sin agama Islam, magaan na kanila in maningon simudahinang sin satro sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi luwa, biyasin masa nato bihaon ini. Yari kita niyo haruman amo inlaw ta, hinapusan na sin patahunan. Amuin haruman ini, pagbubunyi-bunyi, sin mga sila, dukaing agama, pagbunyi-bunyi, pagkugkuyag sin mga sila, pagkugkuyag, bukon karna pagtaat, bukon karna ikabak sin rida sin Allah Ta'ala, sa pagkugkuyag, maksiat, sulang pangkal pagkabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukon kita riha ini nangatak, hahinang sin mga laong taro kaing agama, karna na matarang, in kita niyo bangsa Muslimin, ding hapanghindo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kita manjari manggunyak-gunyak kanila, atawakan mamawawa kanila, atawakan amuin makialam sin agama nila. Sa may tarang imbayta sin Allah Ta'ala, hatungod laong takakahinang sin mga Yahudi iban sin Nasarani, muna-muna kawunahan na to sila patumtuman, taabbiton baytaan sin pamando sin agama pag-agamahan na to, bang sila kumahagad alhamdulillah, na bang sila di mabaya kumahagad inyad to, bang kita makapuas kataksilan, karna ingkitan niyo, naraat kita niyo sin Allah Ta'ala magda'wah, ha mga sila wala nag-aagama, ha agama Islam, inbaytaan sila sin dingkat sin agama pag-agaman na to. Arapon bang in sila di mabaya, manay-mai, inya tupuas para kala. Wa ma alayna illa al-balag, wayroon na kawajiban sin tiap-tiap hang katawring kato niyo, manayngkan magpasampay hadya kita niyo, sin risalah, sin pamando, sin agama, pag-agaman sin kita niyo. Arapon bang sila di mabaya, nausin bayta sin Allah Ta'ala, lakum dinukum walyadin, inhibayta ta kanila na agaman niyo, doon na kanyo in agama pag-agamahan niyo, lamikyanin agama na mo isab, na agama na mo, hati niya di na kami manjari mang lamod-lamod, sin pag-agaman niyo, bang hapangatod niyo wat di na kamo mabaya, muklas na haagaman niyo, naroon na kamo haagaman na mo, arapon in kami isab, di na kami haagaman na mo, amo in kya kahagad na mo, agama sampurna naudeng hadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa inbisarang tariha ini mga tautay manghuda agama Islam,
Kabalikan ko bukon yad tuwat ing kita mga takahinang sin mga Yahudi. Sabab na way pang lamod-lamod ta sin kakahinang nila. Sa bisarahon ta ini, amuin mga kita niyo. Kaanakan sin kita niyo, kataw tay manghuran na to. Di magbust na magaan hapangatod nila. In paningod sigudhay ng sin mga Yahudi, iman sin mga Nasarani. Amuin parkala, liangan kato sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in maningod singod kanila. Ando mga unsarapat, amuin haunon ta sila ini. Dahil hakapiligruhan, sin kakahinang ini. Bang intiap-tiap hangkataw rin kato niyo, di na mamayta isin kaharam, sin paningon singudahinang nila ini. Ando, in mga kamanghuran sin kita niyo. Kaanakan sin kita niyo, katatay manghuran na to. Amon gimaan na kanila, in paningon singudahinang sin satro, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na katuyan na sila, maningod-singod, sampay di na sila makabatok magtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga katawtay manghuran ha agama Islam, ayaw tuod kita niyo himinang sin parkala, hika duhon sin bungsi iwan astul sin Allah ta'ala kato niyo katan. Biya sin kabalikan ko laong taharuman ini, kakahinang sin mga sila duwaing agama. Pangadatan sin sila, tartanto kanila, ayaw namayan kita niyo maningod-singod kakahinang nila. Bang hamasa na kauna, nakahinang kita niyo, karna sin kaawam na to, ando bang mayan kita niyo ampun sin Allah subhanahu wa ta'ala, karna sin kaawam na to. Habihayaon, way nabihan, banus sin mga kaguruhan sin kita niyo, na may takato niyo sin panghindo ini, sin biyay takato sin kaguruhan na to, labay rin hapamando sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sin imparkala ini haparkala hiaram, ayaw na kita niyo himinang, magtawbat na in mga sila nakahinang hamasa na kauna halawang kaawam, in mga sila habiyayaon, masinaman himihinang, ando, tagnaan na to, haruman ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala, bang ingkaaunan mo himihinang, limala mo na pagbunyi-bunyi, sin mga sila satro sin Allahu ta'ala, hatahon limabay, habiyayaon kaingatan mo na, hawak turiyungog mo nasihat ini, tay manghudaa ka ma Islam. Ando, bogbogi in baita sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bogbogi in pamando sin agama Islam, mga unsa rapat iminsap na kita niyo, ayaw na kita niyo himinang sin kakahinang, di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa matarang in baita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha bi ghairina, palaysa minna, isyusyuin na ningod-singod, harugain din kamo, tantuin sila yan, bukon lamod, lapay din kamo. Hati niya, bukon na kahatumlahan, bilang ummat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabalikan ko bukon parkala makaan, parkala dakula mga katawtay manghuran ha agama Islam, di ini kabayaan sin agama na to, in maningod-singod kita niyo, hay nang sin satro, hay nang sin duwaing agama, karna lang sin Nabi, tarbilang nakaw, lamod din kanila, apabila kau simingod din kanila, sarta biya da kau sa kaula-ula imyan, in agama mo bukon sukup, karna kagunahan mo suway maningod singod dahinang sin mga sila, wala nagtutuhan po Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ini mga katawtay manghuran ha agama Islam, indeng ha mga long ta kabayaan na mo bisarahon, in parkala long ta amo in tungod paningod singod dahinang sin satro. Mataod kakahinang, amuin di maragbus, hihinang nasisinguran sing kaanakan, sing katawtay manghuran hamasa ini. Lamod na roon haon, laong ta, in, biya mga pag-celebrate, tiap-tiap mabut, in adlaw kapag bata, kaanakan sin sila. In ini, hihinang da ini si mga katawtay manghuran sing kita niyo. Kabalikan ko mga katawtay manghuran agama Islam, bukon ini pag-atak, bukon inilang tabiya mga pag-amakan niyo, sumagawain ini kasila sa sing kami hakato niyo katan. Ando, amo in parkala, magaan hapangatod na to, bukon sa ini magaan, hapangatod sin Allah subhanahu wa ta'ala, karna parkala ini di kabayaan sin Tuhan na bulalamin, piyang langan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamod na ruhnaon, in pag-birthday, in laong tapag celebrate sin pagtagon Mother's Day, ininikatan kakahinang, kavyaksahan sindo kaing agama bukon lamod, dahil haamuin laong takavyaksyan panghindo sin agama sing kita niyo,
Sarta bukon lamod din ha mga tabiat pangadatan sin kita niyo amuin Muslim sampurna pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lamod na riha ini in biasin limabay lang ta petsa kawhaan tag limayaon. Amuin tungod lang ta pagbunyi-bunyi si mga sila duwaing agama. Hapag Christmasin sila. Na mataod din ha mga kampong singkitan niyo. Amin katawtay mo para singkitan niyo. Nagguulal Muslim. Magaan kanila in mang lamod-lamod. Sumod, magad-magad. Singkakahinang si mga tao. Duwaing agama. Bangin mga sila duwaing agama. Mag-celebration Christmas. Maganda sila magbunyi-bunyi. Maganda sila mag-Christmas. Naharuman ini. Way nabihayan. Kakitaan mo in katawtay mong huran na to. Sinkain na yaon. Nabibisi sila katan. Gumawa na yung pamaybay sin sila. Mamisin katan kakukunahan nila. Karena pag-celebrate sinduman ini. Amo ini sa kaula-ula. Hapangatod nila ini. Wayroon da ini biya mga epek ha agama. Tuwan tay manghuda agama Islam. Ado malago para kala ini. Ayaw mo gaan-gaana. Sabmay tain kakahinang yan, kakahinang paningod-singod. Ha mga sila duwaing agama. Di yan to kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan in makaino-ino hamasabihaw nini. Habianahan banos sin mga kaguruhan nagpatumtum hakato niyo katan. Masinamayan. Magbabanos. Magtataod in kakahinang paningod-singod. Hahinang sin satro sin Allah subhanahu wa ta'ala. Habiyayaon kakitaan na to. Haruman ini. Haruman ini. Mga totay mo agama Islam. Mangkita niyo ito pa kauman. Kauman sin mga katautay manghuran sin kita niyo. Nagugulal Muslim. Bangsa tausog. Amuin hapangatod nila in sila Muslim sa haruman ini. Bang mo kitaon. Mataod pa sayan. Inimihinang paningod-singod. Atawakan mag-celebrate si New Year. Labi rin hataod si mga sila amuin lang ta dukaing agama. Kakitaan mo, hakain na yaon. Mahipo in KC Simon. In SM. Suro in grocery. Mamimi. Singkatan kagunahan nila. Bang mo asubon, mag-uno ka mo na mag-celebrate sin Domini karna lang na tahon bago. Panghindo, di kabayaan sin agama Islam. Amo hindi kabayaan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga tayo mga agama Islam ando. Bukon sa kita niyo ini nag-agama, ha-agama, lang ta bukon Jukob. Jukob sampo din agama na to. Parang buson na to, akin hawawaran na to. In kasukob sin agama, hari kita niyo kagunahan maningod-singod. Hahinang sin mga sila satro sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kabalikan ko, in agama na to, bukon agama nila. In agama nila, bukon agama na to. Doon nakita niyo agama na to. Karna amuyan, in katinggihan sin tiap-tiap siwala kan hang katawring kato niyo. Mura-murahan mga katawtay murahan ha agama Islam. Amuyad to in kagunahan na to. In suway na to, bogbugan in agama ini. Karna amuin agama hikatinggi sing kita niyo. Hikatasin darajat sing kita niyo. Amo ini in agama nagpasanyang hatiap-tiap siulagan daing haparkala kahalubihuluhan di hadon niya labiluwa kahalubiluhan hadlaw kana dumagbos sa diyang kasanyangan atawakan in panghindo sin agama amoin ka na naman na to in kasanyangan niya bang na to bogbugan in agama piag-agamahan na to biyasin pa maugbog sin mga sila kamangulangan sin kita niyo ha agama kasahabatan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amoyad to mga katawtay mura na agama Islam in hikasanyang sin kita niyo di hadon niya labi luwa duba ka ado kana bang nato parag buson in panghindo sin agama hagin hawaran sin kita niyo kabalikan ko panawag-tawag sin kami hakatawtay manghuran hamahapon ini haruman ini ando amunyan kamo nagbabano haruman ini mag-celebrate sin New Year ando bang aun sarapat ayaw nato nahilaos karna ini ni parkala di kabayaan sin Allah Ta'ala bang kita ni mabaya di madawhat in murka even sin astor sin Tuhan Rabbul Alamin ando ayaw kita niyo himinang sin kakahinang di kabayaan sin Allah Ta'ala ayaw kita niyo maningod singodahinang sin mga satro karna inyan long ta agama nila bukon agama na to adat kabyaksan nila bukon adat kabyaksan sin kita niyo mamura-murahan mga palanggon ha agama Islam baha dito ko napatubtubon in long ta nasihat sin ako
bang mayan sin Allahu Ta'ala pagmumpa at impatumtum sin ako, muna mo naging hawaran ko, mabot pa ahli ko, labi lowa lapay na hakato nyo kataan amuin sa kusuko sin na nainghog sin laungta amuin suara matanog ini, doon nagkalaway rin ha amuin ICOM, sampay pa mga sila amuin jimadjaga, laungta live Facebook inshallah subhanahu wa ta'ala, bang aunding hamakabtangan ko, wala na kaamo, ando inyato laungta baha akalam masin panghati ko, sarta panasat sin syaitan, arapon bang ingkabtangan ko, timinggil hadalil kawayaan sin Allah Ta'ala, hasun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amoy yatin puton na to, bogbukan na to, murah-murahan karidaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagmuhut-muhutan na to, laong tabi mga paragbosunin aga, mahagin hawawaran na to, sarta amuin, hipang hindo na to, haanak asawa na to, mabot pa kaw kampong singkitan niyo, pataw tayo manghod na to, bangsa na to, amuin mga sila na laong, amuin nakasiha na dengharan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kabalikan ko bang mayan kita niyo taufikan sin Allah ta'ala hidayatan, amuin maripa agama ini, mamogbog sin agama ini, karena intiap-tiap hang katawreng kato niyo, di sa kita niyo mabaya, longta amuin karugalan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta na ini, daran na to biyaway ta ini, tiap-tiap kita sumambahayang, in arina to, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina anamta alayhim, ghayril maghdubi alayhim, walagdallin. Ini, siap-tiap kita sumambahayang, ya pangayon ato po Allah Ta'ala, utuhan na mo, ando pandui kami, hidayat kami, paraan sa buntol-buntol. Dan sin mga sila, amun kianugharaan mo ni'mat, din naman hakanabinabihan, pa mga tao siddiqin, pa mga tao nag-amal saleh, iwan si mga kanabinabihan, amun yadto, invita na to, hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang pangindua, ya Allah pandui kami, maun paraan si mga sila kianugharaan mo ni'mat, minan nabiyin, wasiddiqin, wasyuhada'i, wassalihin, amundan sin mga sila nasabot upat ini, ayaw dan sin mga sila, amin mawajib na inmurka mong kawan kanila, hinasyo mga Yahudi, iban si mga sila, amuin mga laong tatao na lalawong, amuin mga Nasarani, di kita ni mabaya, amuin maun pa mga sumingod hay nang si mga topyag mumurkaan sin Allah Ta'ala, Yahudi, iban si mga tao na lalawong, amo na mga Nasarani, ando, ayaw kita niyo maningod siya sin kakahinang nila, doon na kita niyo hagkakahinang panghindo sin agama na to, insyaAllah Ta'ala, kaulungan kita niyo sin Tuhan Rabbul Alamin, mamaid na intay mangkonsin kamo, halap ka sila sa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.